Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Evo imam jedan mali problem na Alfi. Pogledajte šta se događa kad upalim sva 4. Gledajte kako sporo radi. Žmigavci su zaštekani. To naravno nikako nije dobro, moram riješiti. Relej se nalazi tu, kod zavojnice volana, tako da u biti moram skinuti volan i onda ga zamijeniti. Ništa, ajmo na brzaka to složiti. Skidam klemu. Sad ću skinuti dolje airbag, znači tu iza T30. Ne moram neku pretjeranu silu koristiti, ali ja nikad to ne stegnem jako. Čak i ako se pretegne, onda cijelo vrijeme truba svira. Sad tu mi je ova ručica od tempomata, pa je mrvu teže nego prije. Airbag je dolje. Sad moram skinuti ovu maticu, to je 24 i onda mogu skinuti volan dole. To je to, neću do kraja, tako da mogu povući volan. Eto, a da mi ne izleti. I sad ovaj konektor moram van, njega moramo tu malo stisnuti. Tu mi je još od prije označeno, tako da ne moram ništa paziti. Imam oznake već. Treba biti oprezan sa zavojnicom, jer kad ovaj centralni dio izleti može se potrgati. Taj centralni dio uvijek mora biti stisnut. Relej se nalazi ispod senzora kuta volana, tako da ovaj donji dio trima isto moram skinuti, jer vidim da ovak nećemo moći doći do toga. Imam flashback na ugradnju ovog tempomata. Sad moramo očarafiti zavojnicu. Tu dolje je senzor kuta volana kojeg moram skinuti. On ima malo manje križne šarafiće. Tako da će mi ovaj brand new alat iz Aldija jako dobro doći sad. Da vidimo. Možda ovo. Dobro je. Budem skinuo zavojnicu. Ona se dakle tu stisne i ide van. Tu gore ima još jedan šaraf. Bitno je sad kod skidanja senzora da se skine, znači da ga se ne rotira ni ništa, jer tu je ovaj prsten. Uglavnom nek stoji tako kak je. I evo i glavnog aktera ove cijele parade, to je taj relej. Njega ćemo fino počupati sad van. Eto ga. Ovdje tu imam drugi relej s one alfe za dijelove. Sva sreća, ne moram ništa ići ganjati u okolo kupovat. Evo ih jedan pored drugog. Znači ovo je ovaj strgani, ovo je ovaj ispravni. Iako ovaj strgani izgleda u boljem stanju. Tu je isto nešto. Valjda primilo neku hrđu od nečega. To ćemo malo počistiti. I onda ide unutra. Znači on ide ovak. Ovak. Ajmo ga ubaciti. Ubacili smo drugi relej unutra. Sad vraćamo ovaj senzor. Još jedna bitna stvar kod vraćanja ove zavojnice, znači tu ovo uleknuće se mora poklopiti sa ovim zubom, tako da to treba naštelati. Eto ga, sve je vraćeno. Još samo volan moram staviti, airbag i to će biti to. Sve sam vratio i zašarafio, idem vratiti klemu. Ajmo mi fino vidjeti šta smo napravili. Aha. Odlično. Evo ga, to je to, riješeno. Alfa je nakon ovoga zaslužila jedno detaljno usisavanje. Evo ga, sve sam fino posaugo. Sad ću malo s ovim maramicama za čišćenje auta. Ćemo proći armaturu.
Još jedna stvar koja me muči na Alfi je nivelacija svjetla. Tu imam originalni far, pa ću na njemu pokazati o čemu se radi. Uglavnom, znači, motorić za nivelaciju je ovdje. I valjda mi nije dobro sjeo kad sam stavljao farove. On je tu zakačen sa jednom kuglom. I ta kugla u biti, znači kako motorić gura to van, tak, znači mijenja nivelaciju svjetla. I uglavnom valjda mi to tam nije sjelo. Evo ga, ajmo probati to složiti. Znači tu je taj motorić. Nešto sumnjivo malo mi se taj motorić miče. Probat ću uzeti onaj drugi, pa ću ga zamijeniti. Evo, zaštekao sam drugi. Znači već on sam po sebi više van viri, pa ćemo vidjeti. Evo, probat ću šibnuti taj unutra pa ćemo vidjeti. Pomicanjem žarulje ne mogu mijenjati nagib, tako da možda je uhvatilo. Evo ga, riješeno. Znači moram sam staviti novi motorić, ne znam šta je s onim. Sad ću micat gore dole. Za kraj ćemo Alfu počastiti ovim borićem. Ne znam da li ste znali, u biti ti borići se ne smiju odmah cijeli izvaditi van. Nego je zamišljeno da periodički se kao izvlače iz ovog pakiranja. To sam relativno nedavno saznao. Eto ga. Hvala vam ljudi na gledanju još jednog videa. Lajkajte, šerajte, subscribeajte se. Zapratite me na društvenim mrežama. U zadnje vrijeme sam dosta aktivan na TikToku, pa slobodno me i tamo potražite. Uglavnom, vidimo se u sljedećem videu.